3. maj, Svjetski dan slobode medija, po prvi put obilježen je i u Goraždu. Pregodnim aktivnostima ovaj datum obilježili su učenici srednjih škola sa područja naše kantona, Asocijacija srednjih škola sa Bosne i Hercegovine. Širom Bosne i Hercegovine nizom aktivnosti obilježen 3. maj, Svjetski dan slobode medija. Organizator obilježavanja ovog datuma je Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Vijećem za štampu, Asocijacijom srednjoškolaca Bosne i Hercegovine te BH novinarima. U Goraždu su Svjetski dan slobode medija obilježili učenici srednjih škola, odnosno lokalni tim Asocijacije srednjoškolaca Bosne i Hercegovine. Smatramo da je projekat jako bitan za našu lokalnu zajednicu, pošto se po prvi put ovaj dan kod nas obilježava. Naime, akcija je osmišljena tako što će se promotivni materijal dijeliti u 31 BH gradu u oba entiteta, te će na taj način se skrenuti pažnje na važnost slobode medija. U Bosni i Hercegovini imamo primjera i dobrih primjera i loših primjera svakako, tako da imamo medija koji imaju veoma veliku slobodu govora, odnosno možda i previše, dok nekim dijelovima je to više politički vođeno, odnosno politički se režira šta će mediji izvještavati. Smatramo da je bitno da se mladi ljudi okrenu nekako prema ovoj temi, jer dosta mladi ljudi iz Asocijacije srednjoškolaca zapravo upiše žurnalistiku, odnosno odabere se za taj životni poziv, te je za njih ova tema jako bitna. Na infopultu ispred Mješovite srednje škole Enver Pozderović građani su danas mogli dobiti promotivne letke koji između ostalo govore o slobodi izražavanja i odgovornosti novinara. Učimo mlade ljude kako zapravo prijaviti ukoliko mediji narušavaju našu pravo na privatnost, tako da imamo promotivne letke o medijima na Balkanu, odnosno nekim statistikama iz zemalja regiona, pa isto tako iz Bosne i Hercegovine. Povodom Svjetskog dana slobode medija provedeno je anketiranje građana o temi sloboda medija. U anketi smo željeli vidjeti zapravo šta mladi misle, odnosno šta generalno građani misle o slobodi medija, da li postoji govor mržnje koji je nažalost jako prisutan u posljednjim godinama u Bosni i Hercegovini. Isto tako želimo vidjeti šta mladi, odnosno svi ispitanici žele od medija, odnosno šta očekuju od medija. To su uglavnom tačne informacije, objektivnost, uglavnom su to odgovori bili najčešći. Svjetski dan slobode medija obilježava se od 1993. godine kada ga je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih naroda, a cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njezinih temeljnih načela.